You can't call people badala ya kuwalipa pesa zao. Saa hii ni mavi unawapaka, my friend. We don't care about your situation. Uyu mukao. Mimi nilale na wewe. Ni shoka stupid. Lakini sumerana na yeye miaka 16. Mbona hujaukana tu rarner? Eke kwa rarner miaka 16 years. 16 years. Wasingi. Wasingi nyaguku. Wasingi na ndege inaka ure wasingi wano Nyamira sina na wasingi nere Nyamira. Yeah, sina na ndo cheke nyurukia wasingi Nyamira. Family ne eno tira kana. Lakini bwana the nearest town ni Itumbi. Itumbi. Kwaonga yige tama. Chakirite nsa. Iga gutira igocha. Iga kolera. Posti este manera nsa. Aiga. Kwerende tarasma to taraste tora tambuke. Asenje, masenje amakora. Oh. Wano gutatigire nyomba nyene ngajire. Nona agachita. Nona aruche na nenda irole. Ano nyomba yao yarenge yamara yebone ntanga ngisimo menyete. Nona agachita yi. Ona kerna role ngana na bongo nyara kwa agacha. Nga kikurwa marieta. Albert Onchoro moyo. Albert Onchoro moyo. Bini mura bana bari. Turabana 6. Mura batatu abaisike batatu. Once na bari. Once na bari. I know you calling. Chino yo gatatu. Yo gatatu. Saba mara nchoman. Twere sange studio buguma bwonge kichagete. Ase okay, igongorte form mwaka 2004. Ngaki yasenje ntwale kwenyara nga muwa gochaka kuri ubugima. Nganda Nairobi on December 2004. Ngachakire gasi hotel, nera na koletange myaka 2. Nani nkaraira na senje tuntu kitugwakana. Yo toire toro ari gusaba chibeso otewana na baketore utuminga na baibuli batumina kumbitari gutuma. So ngarairana. Na nduria na akole gasa senje mena kumukora gachakanda ngeri. Nani nkairana. Ngakora genda ngachanga yango onyome tumuswati mwa utata korwa agachaka ndangeli ngagande company yo kulima maji hydro water well yibisima kulima ne machine ngakora ro for 2 years tokacha tugatene niwe gase ani nkaraira nanga agaigake kabera ngaga igake ikagetarie keyo ani nkairana na Nairobi ono ngonya okoraga na gari ngasoe company ko Kupolo industry nona akolire igachigasi gachikangera 2019 yeye 2018 nalinja ite kwa gache nyombe ya senje kanya naro renga na nyoli ya 2018 nalinja ite kwa gache nyombe kero ya ika 2019 gasi gatenena bono kurwa kidogo bugachaka wakongake 2019 January February mpaka March nalinja ite kuigu eshida yo science cy'uburu irowe bwesukari lakini bono nachikumanya lakini kana lose weight mono na nyomba bono nalina ndacha acha gete bisina ntoji kasi ya kawaida ngaruororo kazi ni yanene ere kawangware konyana moyo siro onde yayo ndocha kora koro kucha kuracha turarora shida ni ereli agantumira mpaka efe akolinde na agenda anda agatuma mpaka elia gatatu ono ngateba tiankole yendeki tiangende kagenda ngabera ororo wiki tereti it was on a Sunday
magandeti amenyo kendole ne dikanikali temyo kendole gali korosi wasete etakere rosi kunyerora arafu nkore gentuki ni koira nandi konyalia ndebe ayo kobera gaiga ngonyora umushahara nche nkoire nyagitari tole tumanye shida nerili. So on that Sunday ngabuka ngakora usafi ngasibichianga nabwate gari tajigete nero kateba tiange asi nkaiwunge narosa kateba tiange ndenso gari mali butororo nyunga kinkubo mugasori gwekera ko akire nabo kasoba bano chitoro chikachikanyira karara wakingo chigutaboka no korora tindi korora sukari yatirire muno ono nchwa kisabu tachiti na kibungo egari ni mata ko genda mongo zoka lakini tinyara gusoka nera bono tindi korora ngate yumo driver eneighbor yarenge next namote narwalire chungire nyagitati nyara gusoka na gari nagacha akangira investigate akagura mali ande ngikuiroro gura mali to bantu moere sonyo go to mali gato turi kasi ngitiracho to ikororo bono ulia gate aya tindiko ba mali yo mukora ngenda nyagitari ngo batuma mwana murapi ngo na gupimwe sukari iri igoro mpaka terika soma songa akandifa ngandanga beko ward so kurweli nali njageteyo urweli no njageteyo tebe miakebere kurubu ya elile bono nali nande bono bosire side ase joints byara tingo bugoli no motungo 20 liters wokorwa yali ndo chako bako kwa very dry yani ko mbuwa tumanyinga ona ndi kwanga ke narire maguraya korange ngora mlango ta it's very hard ukuna kugotara kwantinyo nyara kominyoka gwetania bwana sukari yoka gose arthritis abande ya arthritis ya so arafu ete ko paralyze side because yo ko bako kono na kore affected man okoro kumbia koro kubwata chingurwa nkonge nkongo lakini byari bi na bibiri affected iko bane bitonge byo ko bako kumbia kwa lenge piga kwa lenge bya munori na lenge bya pi abono ne kare ngagete mono sukari kare ngagete mono ya ndigete side for 4 months in the mighty erero ono mpaka lero yali ni muguma gwa chenjiri bono ndi eri kwerende Nairobi no momenyete na your wife Nairobi no namenyire it is no murugio 20 years now igo 20 last year December na call 20 years igo your wife mwabere nere miaka renga my wife tobel ne over 16 years now mwana mwana miaka renga wata 16 because na manyote kwa na manyomete karanyo kwa tubuto mwana ige nyombe yakera mu kwa gacha nere ndibia maisha mazuri na lenge bia tinga na bwate gazi kusina kwa mwana bwate gazi nje na mulende and you never complained no I never complained ngaibona mangana chake mangana cha ito na kare ya kumutinyo kurumaiga bona karukuriro gwa soete na murugyo ne yakuru kwanza Margaret Kirubu myself nyachike okay ngaibona ngayobo kongwa chakiri kyagera nduje mwamenye tobo kumubya sana ogomu bwa chagete kare ya igete bona kurumaiga bona ale gukora egasi yambole ya kawaida ndanyare gukora bona nanganyora ga security ngabangokora kare kumutinyo 8 last year mutinyo 6 ekaera tuskocha kaika last year nalio ona endo byaja kwa mutinyo 7 iko bana kwenye mwiranire nka mwezi antora irana bado Nairobi muri okay asiye kaera wani kabande nyumba mutinyo 7 yo 8 ona litwigete tukatwara karenge likingana bako genda soka kore gentuki aya lete kindi tukaihuana na tukakore process akagenda mutinyo kienda ndiye yogosoka kurunka nyerendete nero nyerendete lakini ndende na nje na mubushe tyasenga nje ubugimo buri twarenga ntu ari kunyara ono tukaihuana na nene amuna agenda andi muna yaikeire bono atari ko respond kindi yonse ono okora mabu yani ntegetongeresa in details process yenga kiya chagete ngakimwachiete ngakimwakorete akagenda ngomokobete process ye chagete mutinyo 8 not even mutinyo 8 mutinyo 7 tukaba tukubwati sana lakini ndokora ngangufanikiwa utore tukakura kurwao
tukatukana n'umutinyo 8 yato n'umutinyo 8 uri agatete yacende yathe nabo tobabaremereri libagango tukali tukababaremereri umutinyo kienda nganyoni yacende iri kontumira efisa yasoki ande bano mukuganye ticket kumuteba ko mumwe na tokobabaremereri tukaganye ticket for almost a week ticket ikacha mutinyo litukili yako yenda natakire ko be narangire tunjo bwatasi gite muneli liver security one kanyari kana tingo nyara ko na no na ko makoba natakire ko ndali ngiasinali bale kwenda ko bera bamaye ko bama etarikili kire bamaye ko rusi bo bagende so erega chite buye kali tukeli akabera rote following day. In fact, it was the following day, botuko saa 9 na libaruse tugororo bagasafiri. Then what started? Okay, wana munachete ndogende ni mungende kumubwati ngakiweika agatumye siemire nde mdozi yo yakande imbiana ika. Kurwabu igachika ika mutinyo 11 ngama turotinto watale askurumai check uchiye nyumba lent igeri yako genda bado Nairobi nje Nairobi na ruto juice ante yaya tigande mote yale merito bago kachibeza nchengo tomere chibeza aro maana na tumite tiningeri sawa alifsabe jinga kana agande yakana lent kolengi kuwaka ni chioti kara 1000 ase 1000 ni chioti kara ngoro nani ndagira ko sini ya 500 digora malio tukaiwana na tukagenderera ikaiko mutinyo 12 awona etafauti mutinyo 11 lelinsa betabana atatu mabagakana usabeta abana kurwara koru abana ntebe igeri muri Nairobi abana barenge twaturumbukiri umwana oyo eto chine skuru alenga oyo kabere twamutumbukira singe njo mungina mama na ruwalete ndo atari kunyara kabera na ruwate kanza wana tanoko berko mwanta kunyara singe njo beru so tukamu atigairo mwana so wana idi November na lintebe tyo bayuri aya abana bali singe njo mwana lingo sikari skuru babeke gali batire bache bambere siya ekara nonde isko ego ikaliri mwana yacho kuigora na ndemba beke gali bakage ntike iko mwana ngusiya ikara kasomera so bagakana ngamwakirisi ngamuteyota okwana bayibuli banjira abana batira ngandeke nabakwanira ko tebindi otinkumanya na kwanite akeo onde ya na kwana urawa okana tiga bana barabera kasinge njulio no moke lakini nenga sensing entongere ko teke kigende so communication yabuno ichagete ko divera ko rwabu ono iko mutinyi kumira kabero kaera na boto kwana lakini ndiko kwana na bantu balitu alenga kwaniramo ego ika channel differences chikabayigoro mono onda mukwane tairaneli mutinyuka obirebo igo amini mutinyuka birebo ngara yabeire was ngoda igunde woruri bwabeire igoro chibasi chogoda igunjirichi echinyomba na ndebo ntochibonto tunakanile ujimaye mutinyuka mebere tindakana mutinyo chano aliyoyi bonto chakire ko chanda na manyine nyomba na ande ncho manyine nyugwete obe nyomba tinkoro onalie muswati mndomane yachite kondikire message ante ya ndokora okoni ibintu bya nyomba utirimbuke onyo korwa ali gutorana ngakitoranya nyante ntolenze umane wa magana torenga nakiora arwalo lakini kanyari kananga bintu bya nyomba tingo nyara ko biyanya senga nyimbo ataleas balimba takete baka kiateka aga option ibintu biri akate ibintu biri inspire hebi goto wa kanelente ekanyari kana boyo muswadi mndomo nane lojite komwe wati ko agacha kango ina igwite boyo mono na mpaka bona ga munande mwaye no menyete mwaye bono gwita no konkuru kimweta ntano monga oyo mwane bono
asenje tingo tanga kueta na kwa lengo ro rege to chucha kire kolese asichiwe china mo na kabesa chitia akorete process bona ande incha ta itinjia kane njo manya timbu atigase na lembu atuburu iroroje kiasi ma korte process nge mo roseti nso bona kabesa te koru birenga 13,500 bona acha agete ukone vinta lakini bona ore jibesa kubika jibesa ukwana ngatuka besete ejiko era kondama yani ngumu mpaka mubori ngambi yole bori akubeka arali yani abantu baragotebi kuse ngai na none ro ukwana kwae mpaka noni nka kira mo kwana sisi noni nka na akire tumongi na mame simi ukwana mangana mangu mu kumubori usembia mu abangite mukagenda nguri gikwa renge gochinkwa maite shida yo mwana oyi bona nda yo gukwana ngai yakuruya bona okoranga no gusariri kori egatinya kumubwati mono nga osentora manere ekekinda ntebe ninjira yo yamo yukuri yo kuntiganga nanditinya kumubwati because umuntu gwikira gukora mangana yo burwire nande esukali yanyu aradornere na no burwire ubonde muna na bira affected tinga getinga nura mu muntu igoro yo burwire tari go arenge ikosiga iburi tubo bona ero ogo change kuae no tiga egere ebintu byakora amasesi mi ako gutumira Facebook ako gutumira WhatsApp Facebook na arama sana WhatsApp na arama bona bakiga ikasenga njukura amakuri kuae ngachanga mu blog kirenge ndo ikarata kanya kuntumiro biko ngwa affect side ako ndo post Facebook na posted WhatsApp ako tomaji message chukurama aka ndo beke biche ya Facebook na beke biche igasi we speak bone yangu kwana muri moisonde asingende na mpokiti na bechinde na mbe yali gutumika ya kuruiga ikaikoreka karete shida ya WhatsApp akaranyetiga lakini choose na nyora na ndo ndikete message yukurama what are those messages might was in 3 ekorana ena directed na progress na go direct immediately lakini some mabwate namba ya gari ekoso agotumika namba y'umudozi yoye na WhatsApp tabwate namba ya yora mwagere nere ye getorore karete shida igo turataka kumuikira bone gatumwakire simi ndo manyora timaitwa na umudozi yoye na monye okora mnara ameta okuguru ekine cha WhatsApp hichi Facebook yani Facebook akora magobengo ukanya ande I'm not easy to respond kwa chakora na respond ngelikiendo we conman oyonkerubo magina bakiruko we conman unaona hii maneno unaimba na kuambia watu ngasijui uchawi you're going to answer hayo maneno useme ni wapi umepata tukikuroga ama ni nani tumeroga you can't con people hawa tumekoni ni kina nani anasema bona chiwese chini chiaso bona kingumeti ngamba to you can't con people badala ya kuwalipa pesa zao saa hii ni mavi unawapaka my friend we don't care about your situation uyu mukao nerui your situation you are going to answer hayo maneno yamefika mpaka wazazi kai you conman uone nikisumbuliwa na maneno unaongea plus mzigo umeniachia yenye umekoni watu pesa twara kama nyora kango na watu wana twara muuli atu ares you stupid an idiot man
Mkula za watu bila jasho, wait and see. Ono mkungu amenyera 16 years. Yeah. Yeah, wa. Hey. Conman, rudi class kwanza ujue kuandika vitu vinaeleweka. Yeah. Umekona watu sahi ni matopo unawapaka, tukiongea unaingiza hadi wangu ndani. Wamekufanyia nini? Ekero mpaka egufuchie bintonga kuwanyorire achali. Kumbe ni pesa unataka. Nande lima yangu sina alikuru. Tu ikali na rukono na nyorete accident. Nande mako yo yana irani tigo chika uye ojete ukabera mwana lakini nilikwambia hauna akili. Ukumbali yenye uko nayo ni ya kukon na kusalisha tu. Sasa kusalisha niyo umesalisha. Nashindwa. Kai. Kakiba gusiga akina mutwara differences no musaja. Gakyo mundu nabara twara magoso. Tari bobe. Kini tata kora mugongoli gutindi uko. Mundu mwarane ari gitanda miaka 16. Ikobona ndotebe nga okogenda okuisiko na kuwasaria familia. Exactly. Ningejua tangeenda. Miaka 16 mwamenyere nere. Unagukora migisa gwike. No natutwara differences yana gwikabo. So na wonga tabango okogenda okukua na okwagerira ainendire gesa kwike. Enyewe Conman, I can agree uko Kiwete. Exactly, ndio ni kile kinagote. Na Kiwete cha pesa na Kiwete cha mapenzi. Kai. Mimi nilale na wewe. Ni shoka stupid. Lakini zumerana na miaka 16. Mbona ujaukana tu rarner? Eke kwa rarner miaka 16 years. 16 years. Anyway. Wagusi. Aikuishi kangondo. Yani nara konyore njira ngomonyora. Nara konyore njira. Pako kwa ikabona ine message jibono kwa ikukamo. Because agabe tukurama wobe. Wewe mkundu wa nguruwe mtu gani? My teacher WhatsApp. Huo ni ujinga utaacha wewe. Ndio unajua mambo ulikuwa unapweka kwa watu. Okay. Yibono. Yani mwamenye no muntu 16 good years. Mwathe bako mwana ole secondary. Miaka 16 in a marriage. Mwana weta na muntu ochire ngumbu. Mwana kwandare makongo. Makongo nande wono mune ya posted. Ona pa unganete na bantu baga barari. Ono yo comment. Bono yanyora nganko ndomere side that's when I upload. Na kingo kora muikiri. I could have wished to talk to her. Musu watu ya kolera. Hawo chorore weekend. Yuka. Iwero ni Friday, weekend yaga alire Saturday na Friday na Saturday. Sunday mbele kulibara weekend. Yes. I could wish him more. I could wish to talk to her. Niwe story ya yanga kire. This is so serious. I could wish to talk to her. Lakini abagusiti turaburani. Tulizane tu asobu hororo. Ande na bera toka mangana nare mumuru ya taratugeresa maybe.
ainera kabwate rocho matikero muntu nabwate nsema yaye na ende kaka intwe ganga itene natari gusarira omuntu erieta we want to listen yani to gutaka totegerera muno twamategereire I wish kango nanyore namba yo munyaruko yo so oiba no mungina actually muntu oberere se enyoma 16 years oisi no longer munyaruko no mungina mukatu na hari gusaba nyore namba yaye lakini timanyiringa kingokora lakini tiga turabura ni abagusia so moyo umuororo mwabere no mugako miaka 16 mugako yo nere konyo gukurageri aitubwati gasi gukaranste nyumba mumekana yeye 1 2 3 16 years paka wamwire kuagacha enyombe ngabuni tari raisi abantu bari bakuri umusahara monene lakini tari raisi muntu gocha kuamua kuagacha sobo that means no muntu bwechogete no bugima bwaye at that time because the rise konyoro musacha kodanga ndianga nyomba yerigenaka oino muntu gachiri chibese nande gasi are gokora kocha kugata chibese gutirie nyomba pake ika bari muagachire it's not 1+1 a foundation ekumure nyomba to this level it's not 1+1 kakeba gusitari bo bekaka musacho nabara atwari weaknesses chiaye nabara atware manganaye lakini okuramoko nasomira is it really worth it kurwa so mukungu mwaberire nere nyomo 16 years monkonye ko reason musacha musacha nabara twara weaknesses chiaye muno muntu musacha nabara twara weakness chiaye lakini nekireke wango oyo nabara abe koni mani muna goteba nabara abe kerema buna atebire it's okay lakini gakyaba gusi nonye nabangina montegerete iskali nabasubati does it deserve weikireke wango kia mangana ya nasomira makongu na mugita no musaja muneza kosana nyomba paka mutigane but does it have to reach this level of insults abantu mbare mutigane nabasaja gose to mukungu atete kuita nyomba gose to kubeto muyu it's okay but does it have weika aseke wango kia mangana ya nasomire koru Facebook matusia makongu umusacha mwamenyere 16 years okumuruka okumuruka idiot musacha mwabere nere miaka 16 kakinya zae bwa mabira okumuruka conman kwamuruka idiot kwamuruka mujinga kwamuruka kiwete kwamuruka mabi kusaba nabana baito bakari ngumbu na bakare timanyiti nabo mukariga na kore story chiaba ngina kusaba sobati batamete kuruka yani musubati agosoka ngane duka ojia akagenda pikuruka agatama later on after 1 year or some months family goja kumanyanga yayo ikachete Saudi Arabia lakini tinana gokore story get to this level whereby matusi bana yakina their means to solve family problems and family wrangles but not to this extent but anyway abana bagusiba mino bakorigete kurwari engana yawo gochia sibare because natagete sana nyoro musubati uyu I could wish timanyeti kotura amonyore well and good naende na batategerete usina baranyore kilipu eke I could wishinga baba gokonyore clip weke magi nabaguruko magi go insecure oman gokonyore clip weke we could wish gokoa naye airtime so that ujieleze we could wish so kanya kwanyore clip weke you can call me namba ya noere abo na intuntoga nibuya gogotegerera erinde na yugwekane ekiagera ntoria egako monto yomo airtime. So wherever you are, because tutanyara kuwikira bono, tafadhali
if you could wishing anto kwa airtime ngakere simi we give you airtime wetera as a phone call tukubori maswali turakubori abera atatu and then from there kero muntu aigwekanite banga no muntu oyo mabweka twaenea. So your last words abagusiba mino bali bakurigire tiari ngana yawo yo moiso na ndugusaba kwao elinde elio tokore tokona gotea mataro gusile itaroni ntumanyore. Ntonda kwana esikucha saba gusiba minto. Okay, before tarakwana issue yekwanya ko yere siasa abayibuli bayi maetekera bana historia ya jagete na lidina sabita abana na ende ntuaka kwane na barabu sana na bayibuli there before lakini mwana kana rawan na abana na ande ba yani before kera kwa bati chibesa na ande ba mwire gukira aro mane njena na gukwana na gukwana lakini ende ase moibuli especially mno mongi na mama na amanyite na ndero manye no bero kumwakire simi mpaka bonekera ikira bona magana ali wakira mama simi kelima mama mwirane na ndo getumia konda masaidi ono ntinda kuona na bara nani na rochinga bontingo nyara kuona bara bwe kwara bano mba maitengo mwana wa baro chire ngo bakonya kare tegende obvious na bwa kutumira chibesa mimi kwenda kwa ketalinga na ye abetiri tinga kuzinga ambetiri ebetiri linga ambetiri antumira chibesa na bale koranga ngikirike yao kora yendoki okora ihe miaka yonse pimu amenyere 16 kwana gutwara any case yoko koni umuntu nje ntwana nje haya gake no ninkaga iga no buri nje haya Kono chibese chige chitumie chia sobo na chia chikogera kondu ke akondu kama gita yonsi kiombe ngene na renge kia muswati umwabo nero renge kiombe kio kera bono ngajanga matitange yanda singe nja sasa dio ya sinyira tige kombe shetine na 4000 ejitigalite onye paranzi era onko eu onye paranzi omonte bono yani mangana yonsi pigo na kiki ata bono akibigete ngankone tia bantu basobo bono kuba kona nabu intuchia konye to sinere chia konye takagenda na roji situation yani gaki kuba kana no bakon ebinte byagoteba nga conman wa mapenzi ikiningi afunje gaki aro ntimonda santiki community ekogera ekera monene myaka 10 no kubata na mukungunda. Okay, maigana abwato muswati onde igachite konyora litu na ndaro maine esimi yage tu ori kumbe ga tabwate namba yane agakiri ndugu yane ngankonyange namba ya nganje muka muromino ngonyange namba ya muromino yani muswati kwa bate before taranywa moyo bono ngendugu yane yachi komanya ngeraga kaga no ori okora yento okwaka akamutumira tachi kirande tachi kutwara benke bikutakumanya ngango era akamanya ngana erwaka nganyole simili wako tole nyumba bakana nde ngobori ngai njo moyo nge bori ngai nambe yaro arona limu ngakeretesi migo jangu bori ngai nambe ngwana ni nambe nganje gakia ngakera tinjit ar my brother ga apologize nere ngatama komo explain ili lakini akaba mokongo uta understand igona case kene ngeyo gakindanga ine nyumwa kigambete kaba settled ntwakode tukagendera no bugima ntotebe nga maybe kero kende nenchira korigia arorire nga oburuiro bwa omboche bomo musigo gochimotwe origiria nchira mugotigana mapema nabi abiko nyarikana boyo because umuntu wikero cha kurama ngekera meke utarenge keremo abiko nyarikana nga aroje na chire ko musiga sale wagusinga da bari ngumusacha na bakora hiri umukungu the entire life mukungu atabwatimere mu lakini mukungu na rotaragira umusacha no nyina matuka abere karo umusacha ari nyomba atabwatimere mu timaite go sobu no bo maene lakini it's evident engana twari gukwana yo mwese ucha sabusi bamwe ingento njena te bagusiba minto asibali bali nyuma monasi na bali bangite go soyansi nyuma boruire tari gento ke wa kodi ubo gocha kogera ngo change after mo abeli no muntu ogemie kimenge onya magosa ko banyomba tiga ba settled na mo goisaranza monya gambahera
lakini tari gwikira nga mwatwarire yaikire nga kimwatwarire njira nga ucoyo mutiga akore na yamu nabono yo na akorete uiko change uchaka kurama kurwaria sa singenjo nga bono ro chenga wachire ko musiga sore after nga kindambe ere kuwa beire nere utana complain nga naro musiga sore ikayane narayu tiga tusaberane nande anya mangana ko akara beire side ndiga turigenjere ere raisi yokunya surisha a message ni rwantu meta WhatsApp yani Facebook actually kana begete case kiao ali mashabiki angeta na approve ngagendo uri mu uyu tutema ku understanding umuchando ninki no bwate any other request to inse nyumba aseng request ikonyereta na aseng enjo maana ni nyore gasili okora ya magoko tinkonyara aseng enjo ya magokane tinkonyara arafu na maguru kutenata unless nyora sengegete na ngegete tinkonyara kutenna proper bono ya beire gasi ngo musana sente konyore gasi nare guikiraga abo musabe request yo gukorerwe nyomba ekora na bwatomo ya gukore nyomba lakini eli ambitere kulingana na situation inde enyomba yarenga kwa yao kwa takolete enanye takolete currently nga yomenyeta bono ndene ne sisiste iyo ngoyeti no ndi mo ya sengenjo yo wonteki kia sengenjo yo burwire okay ibintu mnebe ubone sister yayi kurendete no menyete okay mwancho murigereria abo no ngokorera murubiri buri tukuri rero mongwano yo na post this story ya Facebook mukange go ahead nga kaka yaya we want to understand ningikere mukange go ahead kyagira ninwe chibosi chiane ega bidding iche buna tu agambire nere and we also pleading amagi asore we could wish to listen to you tomanyenga upande wako wa story nga kiere maybe na bora nyore no bwate gento na tutanyora iga it could be good boniga nese njo tu akorigiri we can't na namba tubwatire kinonye koje bwate please share with us no maite namba yani ya WhatsApp no era social media platforms ende litokwana nayo totegerere kunga kure sense ama yao ninki kere kuruchisa mechiga chia sameta mukwerero ekenyoro kia bosingi bosingi gere nyacheki yes bosingi bosingi nerere nyacheki mancho murigereria ana mangana makongu ekirende kake kera to kore story gentongere kirito kurukanga observations maswali naranku eboria maybe ande morankonye konyora machibu na ategerere story yo mongwana oyo kaka ntwe egasieto no offer a platform for people to explain themselves nto chetia igagosa rionderieta ose nto chetia go tenten one negatively. That's why not abonye magikali na position yogo twakire simi tomo platform we are free to do that. Enyombe yabuna muroche naiga nyombe ne permanent igo ya chage tukwaga chwa 2018 kurwabwo those are about 7 years. Yes, that's about 7 years down the line. Igo oyoga chage tukwaga chenyomba ekeroba amenyire na mukai emiaka kianda in marriage. Menta 7 years yenyombeye yamanya koreta 16 years in that marriage. Kuru 2018 pakabono nkorengere ringe onyeri umumuro yarenge conman kangolero liga connect abantu nga kiri ari kuagaja akurire nyumba. Lakini magi nabatukanetie tukuboriri swali nendo tuerese ngaki umumuro yo gachakire kobe conman asemetie nyenye 3 wachire Oman the 3 months emiake yo 16 mwaberire nere maybe igongwana kurealizing ane conman yare after metie nyenye 3 wachire ngumbu nari wachire komanyanga ane conman naende we could wish onde bwensi ore sikaria umumuro ya kondi chibesa you reach to us onye this guy onya kokoni chibesa anywhere
we could wish also to get your story ili to verify ndo basa ku crucify magi bweka namba 2 abantu basarira kinyoma na bayibuli nkingo teberego kaka magi ekera chire ngumbu abana baye bakarasa abayibuli bayeka abayibuli mbanje tebintu ebi igo abayibuli nabo baromerera abana erinde eriyo ebese yacha in the name ya abana allo abana bayiwete ko lyo mochere allo abana rere bayiwete bali echabati allo abana bayiwete rero bali enyama yani as excuse kiki abana abayibuli ngutu nakore story tari ekyamage bweka no mungwana oyo I've done stories yoko nyora abayibuli bomerere ta abana bo musubati esababu tuneringa yani kende gyaetera sibale so abayibuli totene bakongu tito baisa gosali kinyoma ki abana baito namba 3 ekero magi akogenda Oman na arenge very much aware ngomugaka na ruarete ikiagero mugaka ga ruarete bare nere oigweto mutomeire paka rent eri busaba yogwakana igoto gonte binga siringi 13 ejichika besire ko rusobo nji baetani egiagero nyaka gotoma rent eri busaba 13 negentege kari gutoma akore deni onyobo maene tibese ichi akabese tuchimokonya agende ngumbu igo ase story eyons egentongo soma inche esababu nerororo etani tichibese chikukwanirwa there is a reason why either umusubati garo rirenga umugaka na chabo musigo ankombi bese bina chire korigia chigenda soburwaire wetera influence maybe oro rirenga bono amubwatuke mapema ataraji kurwara mono yani maybe tindate babo lakini maybe ikiagera kakonyo muntu kagotoma rent yeri busaba ya kanu Nairobi no ndabinga siringi 13 nchimobore aira niye kiombe se bakabesete gosaira niye saba ibuli sichiarwete 13000 so aje kero korengera rigoro chenga issue ne chibese gosengana nero aye na gutigero rengereri ongama chibu asa comment section mareta nguru kuroja sikakasungura nyasaye oyu